Selam aleykum, studiyada Ayşe Şulakova, hafta devamında parlak ve emniyetli vakalar çok oldu. Çok şeyini hatırlay bilemiz. 7 yıl evde vatanga kaytuf nasıl oldu? 100 adam men 2 avtobus Чоңгар noktasına yetip bardı. Biz kırışını yasak ettik. Katlı bakuf geçirildi. Kırım barının kronikası. Evler ve kvartiralar. Kırım sakinleri devletten nasıl meskenini elde eteler? Двухкомнатную квартиру. Bizge 2 odalı kvartira berdiler, keniş, yarıq, 2 balkonu var, yer çok. Esası ise sıcak. Er yıldan mesken növbetinde turganlarının sayısı kıskartıla. Ekologik cihetten temiz Kırım. Federal vezir Kırımda elektrik nakliyatının inkişafı boyunca teşebbüsümüzge kol tuttu. Yarımadamız ekonakliyat katına başlaması için pilot meydan olacak. 7 yıl sanki bir gün gibi Kırım'da tarihi referendumunu kaydettiler. 2014 senesi 97%ga yakın adam Rusya erkanına kirmekке kol tuttu. Kırım'da ve Akyar'da bayram merasimleri teşkil etildi. Kırım sakinleri ile canlı bağda devletimizin prezidenti Vladimir Putin çıkışta bulundu. Bayram ile hayırladı ve cemaat teşkilatlarının vekillerine video format şeklinde cevap verdi. Tafsilatlar levhamızda. Давайте, запускайте. Nasos stansiyasını işke koşunuz. Kızıl dögme basıldı, Cumhuriyet yolbaşçısı emir berdi. Beşterek Zuya su yolundan kelgen sunin yandı Ahmetçetliler temin eteli 11 çoğrak, Erbaranın terenligi 500 metr gece. Şimdilik olardan tek ikisi çalıştırıldı. Konservasiya etilgen skvajinalar yerinde kocaman kuruculuk başlandı. Olardan su sisternalarga, sonra ise nasos stansiyasına yetip kelyandan borulardan evlerge akka. Su yolunun uzunluğu Kırım Köprü 19 kilometr borular, yollar ve koylar tübünden çekildi. Yer üstü landşaft bozulmadı. Kontraktın fiyatı 1 milyard 7 milyon rubledir. Без lишней скромности скажу впервые. Kırım Cumhuriyetinde ilk sefer böyle kısa müddette kuruculuk geçirilgenini kaydetem. Bizge oktyabrning sonunda avali berildi. Noyabrda biz kuru başladık ve mına bugün bizde Ahmetçet şehrine su aka. Obyekt ağır olganına bakmadan. Obyekt dolu şekilde çalışıp başlagandan 2 aydan son Ahmetçet sakinlerinin 100%'ı su yetişmemezligi meselelerini unutacaklar. Su yolunu aprelin ortalarında açmağa planlaştıraydılar, ama işler bir ay erte yekünlendi ve Kırım Rusya'nın birleşivinin 7 yılığı bağışlandı. Hem de Kırım için tuzsuz suyunu Azaq denizinin tübünden çekip çıkarmağa planlaştıralar. İyul ayınaca geologlar su sahilden ne kadar uzaklıkta yerleşkenini bilgileyecekler. Bu hafta prezidentke martның 18 günü Yarımadanın içtimai iqtisadi inkişafı meseleleri boyunca hesabat berdiler. Мы прорвали Energetik ve nakliyat kamachağını yengdik. Bunu da keçirermiz. Şu günü devlet yolbaşçısı Kırımlılarının videobak şeklinde konuştu. Oy suallerini cemaatçılar, alimler, çeşit din cemiyetlerinin vekilleri berebildiler. Мы вместе с вами. Biz beraberlikte bu caminin kapılarını açtık. Rusya prezidentinin Bağda Kırım muftisinin muavini Ayder İsmailov Cuma camiogünde turup Vladimir Putin'ni onu açılıvga davet etti. Спасибо вам за приглашение. Davet etkeniniz için sağ olunuz. Gelmege tırışarım. İş grafikim nasıl olacağına bakarım. Cami kullanı başlanması bu timsal taşıgan vakadır. Elbet gelmege tırışarım. Vladimir Putin qayd etdi ki Ahmetçet'te Cuma cemi tapşırılığının müddetleri belli bir sebepler boyunca başka vaqtga keçirilgen edi. İşler koronavirus pandemiyası sebebinden de sakinleşti, ama yakın vaqtda her şey doğru düzelecek. И в советское время, и во времена, когда Cuma cami kuruluvu hem Sovet devrinde hem de Ukrayna terkibinde olgan vaqt hatta planda yok edi. Biz ise proyektni yekünleymiz. Pandemiya devrinde müddetlerini biraz sürmege mecbur olduk. Bu istisal obyektiv sebeplerge bağlı. Çünkü işler toxtadı ve hatta bizim kurucularımızın kabahati boyunca değildi, malzemelerini getirgenlerinin kabahatından ve ilahri. Ama bu işini düzeltmek mümkün. Biz grafik boyunca her şeyini yaparmız. Problem yok. Cami en yaxşı kult obyekt olur. Bular episi Kırımның Kırım Tatar ihalisine hürmet gösteruvdir. Caminin kurulması yekenlenuvge yakınlaşa, şimdi endi bezet işleri alıp barıla. Это действительно
была мечта Крымского. Бу керчектен де кырымтатар халкының арзусы еді. Русия девлетінің лидері эмир бермеген олса, оне вақыт керчеклешір еді. Жевап бермек ағыр. Белкіда чоқ вақыт біз бұны көріп олмаз едік. Ве аслында көріп олыр едік ма? Bundan gayrı böyle bir şeyge dikkat ayrıldı. Biz yan-yanaşa öge ilerlemek gerekmiz. Ахмеджетте Қырым Русияның бірлешув күніні байрам концертінен ғайт еттілер. Қырым пайтақның меркези мейданында бенлерже адам топланды. Келініс еді ел евелсі Қырым сакинлері үшін тарихи сечім насыл олғаныны серетейік. Мұхбирлеріміз Қырым барының иштиракчыларыны хатырлап, еркезні бұл байрамнен хайырладылар. О заман Қырымда Украина радикаллары не yapmağa niyetlегенлеріні шымда аңламақ қиын. Емде өзлеріні инсабжаға яқын хунта деп атлай еділер. Телевей фікір жейтен басымларға ерлелер невбетеки сефер даяналар деп түшінген олсалар керек. 20-ден зияды ел тарих тамам бойле адландырылған еді, амма әршей башқа же чықты. Тамам қанлы майдан шымали комшулар үшін қайтарылмаған ноқтаға чеварылды. Уже есть масса тому примеров, там телесериалов, там уже целых. О дешетлі күнлерде погонлар кигенлер еріне адик көчлі ер кішілерден ғайры назик қадынлар тордылар. Қысқа вақытта халк ордусы шықленілді. Бір саатке кеч қалсақ белкіде вазиетні контроль етіп оламас едік. Много говорили о поезде дружбы. Достук трена ақтачоқ лаф еттік. Егер у келсе еді, ве адамлар мұнда түшсе еділер. Сіз неге азыр едіңіз? Бұны айтмақ ағыр. Мен керчек айтсам, о қадар терен түшінмедім. Амма анда олған қадын ве ер кішілерінің көзлеріне бақып айта білем ки, соңына же турмаға азыр едік. Люди готовы были стоять до конца. Потенциал вандаллар о барде Қырымның эпосы шерлеріндегі монументлерге көз ташладылар. Декоммунизация деген шей башланды. Адамлар ось мүлкиетіні қорчаламаға азырлана еділер. Это первый шаг, Бұл который... милләтчелер тарафындан yapılған бірінші адым еді. Олар біздің тарихымызны деңіштірмеге ве бүтін Украинада абиделер теклемеге ниетлене еділер. Жанкой шерінде абиде йықлажақ деген малумат келген еді. Шымды Олег Щербаковның яшайышы стресс вазиетлер чоқ олмасына бақмадан 7 ел эвелкісіне көре баяғы тынч. Шымды о Ахмеджет жемат шурасының ребері оларақ чалыша. 2014 сенесі Жанкой девлет шурасының ең яшме бұсы олған еді. Тамам Олег ичтимайы ағларда Қырымға яқынлашқан хав аққында язы башлаған еді. 2 автобуса в количестве 100 человек. Екі автобуста 100 адам чоңғар ноқтасына yolға чықты. Біз кырышны ясақ еттік, ве қатты бақуф олды. Милләтчелер бізге етіп келген да бір yol, бұл демір yolu еді. Оның үшін анда да ноқталар қойылды. Как и все люди. Епсі адамлар кебі, телевизордан олайатқан ершейіні біле едім. Қырымға келген шейлерні. Халк ордусының рота командиріне еткен Арсен Шевкетов о барыны бойле хатырлай. Ве о заман мұйым объектлерінің не үшін қорчаламақ кереклігіні бойле аңлата. Наверное, сам день референдума. Референдум күні олса керек. Кергінлік олғаны үшін ма? Кергінлік. Сен ұлы ватан женкінің сақаты. Бір аяқлы ер кіші оғлыны алып кергенini көргенде, мұна бұ кергінлік еді. Халк ордусы, яни ополчение. Бұ не демек? Бұ эпосы қырымлылар тұрып, ось ярмадасыны қорчалағаныдыр. Шымдығы ішнің тынчлығы ве бала тебесімлері. Шымды бала бақчасының мүдері олып çalışқан Елена Тоқтабаева бойле яшай. О заман қорқанлардан бірі еді. Референдум кечірілівіне чоқтан чоқ маниялар олса біле, нетижеде ич бір провокация олмады. Бөлі бір бірлешув олды, халық берабер олмаға тырышты ве бұл күні соғақларға чықмаға іштеді. Эрте чаң қақылуы, бойле вақыт бір шей олды деп түшінесің. Бұл Александр Андреевич Фарманчук телефон açқан еді. Андрей Мальгин о вақыт 2014 сененің баренде емде шымды музей мүдері оларақ çalışа. Она саба ешіткен телефон бағы яқшы хабер кетірді. Башқа тарафта эксперт аддашы. О вақыт бір кімсе бір шейні аңламайды. Ве олаятқан эпосы Одессе вақиялар бұйық сыр кібі көріне еді. И после паузы. Ве біраз тоқтавдан соң Русия байрақлары асылды. Ве о вақыт мен бозуф олғанын аңладым. Арамыз бозылды. Саба 5:30 Сергей Валерьевич Аксенов телефон açты. Біз сонен о вақыт дост едік. Ве арамыз яқшы еді.
Что случилось? Не oldu? Bu kadar erте telefon etsең, ciddi bir şeydir. O ayta, Andreич, Yuqarı Şuraның Вевезерлер Шурасының төпесінде Русия байрақлары асылды. Мен айтам, якым асты? O ayta, білмейм, шымды барып бақажам. Оппонентлер яда Русия президенті айтқаны кебі ғарби ортақлар референдум ақиқи дегіл, чүнки о танылмады деген мевзу ақта фикір етуіні мод саялар. Русияның ишанчылы қанаты алтында бұны күчсізлік себебінден пейда олған duygular деп саялар. Керек olsa тоса текрарлайлар. Амма бұның манасы олмағаны себебінден бойлы сесленулерге мысқыл тебесуменен бақалар. Мен белесем, рақамлар да зияде ола біле. Бізде о вақыт 90%-дан зияде адамлар рей берді. Шымды есе епсі 100% олыр еді. Амма мен бұны кереклі деп саймайым. Бізге бұны бір кімсеге аңлатмақ керек ма аслында? Тарих мана мераметлі бақар, чүнки оны ойзум язмаға ниетім yok. Афоризм олған бұл белі ибарені Черчилльнің адынен бағлайлар. Ғалибені бізден енді бір кімсе чекіп алмас. Амма біз біраберлікті Қырым тарихыны язмаға девам етеміз. Фото альбомда яны кадрлары үшін да çok yer қалды. Санкцияларға қаршы душманлар sonra ise пандемия. Қырым иқтисадияты үшін қиын де бар. Инкишафқа имкан yok кыбы фикрлер oldu, ләкин қиынлықлар бізні күчлі еті. Мовақиетлі импорденештірілігі туристик ве мевсымара қызғынлығы. Şimdi ise Kırım ekologik nakliyatının inkişafı için pilot meydancığı olacak. Nefpeteki sefer yarımadamız 7 yıl evvelisi doğru seçiminin doğruluğunu gösteriyor. Музыка янгырай эршей элінен ясала. Цехның mühendisleri ve xadimleri elektromobilinin demir karkasını böyle etip jiyalar. Teller ve yürücü kısım yerleştirile. Bundan son plastik parçalar toplana. Машинаның епсі пластик парчалары топланған соң батарея ерлештіріле. Бұл цехтен о озы чыға, весонки басамақ цехіне кече. Арабаның күчлі батареясы бар, оның бір зарядкасы 90 километрге еті. Bu doğru yol ve dağlarda kezinti ola bile. Benzokolonka yerine adi розетка, 6 saat подзарядка ve kene de yolunu devam etmek mümkün. Unikal ekologik jetten temiz arabalar Kırımda jiyıla. Epsi parçalar mında yasala. Turistik elektroavtobuslardan gayrı şirket kommunal ve yük maşinalarını çıkara. Standart modelinin fiyatı 1.700.000 rubleni teşkil eti. Müesse bu yılga planlaştırılgan 100 arabadan 50'sini çıkardı. Ve bu da bütün iş değil. Gelecekte şirket öz mahsulatını Rusya, Ermenistan ve Kazakistan'a eksportga istisal edecek. Kırım ekologik nakliyat için pilot meydan olacak. Kırım iş adamlarının teşebbüsüne Rusya İktisadiyet İnkişafı Veziri Maksim Reshetnikov kol tuttu. Endi Kırım'ın elektromobilizasiyası adlı programma ve iş grupası yaratıldı. Bizim şirketimiz çıkargan yanı köpçekli muhtar nakliyatını kırsetmege isteyimiz. Yük maşinalardan gayrı pasajir elektroavtobusları da olacak. Da bu sene biz kommunal maşinalarını da takdim edeceğimiz. Dünya tendensiyası inkişaf etmesi için Kırım'da erçey var. Endi elektrozapravkalar ağının birinci basamağı yekünlendi. Şimdi onların sayısı tek 15'tir. Zaryad stansiyalar Aluştada ve Koktebel'de var. Yakında da Ahmetşit Havalimanı'nda olacak. Kırım biznesi şimdi ağır sanksiyalar ve koronavirus pandemiyası şaraitlerinde çalışmağa mecbur. Federal programmalarının efektif çalışmasına meşakkatlar peyda olmasına sebep oldu. Өтмек mahsulatının büyük istisalcısı yarımadamızda emek semerligine ve işnen meşgul oluvga kol tutuv adlı milli leyhada birinciler sırasında edi. Tek pilot leyhalarda 2019 senenin ortasından müesse öz işinin semerligini arttırmağa imkan taptı. Kiçik mahsulatlarının цехінде епісі furunlar yanı bizge 2 avtomatik sıra koydular. Yağan maşinkalar, hamır baskan maşinalar. Donatma tolusının yanartıldı. İşin büyük kısmı avtomat şekilde çalışa. Yanı teknologiyalar kırsetilgeni sebebinden iş ceryanı teşleştirildi ve hatta işçilerinin aylığı arttı. Eğer evvelleri bir smenada 12 işçi 3 tonnaga yakın mahsulat çıkargan olsa, şimdi bu 7 tonnadır. Milli leyha yardımının mahsulat çeşidi 40%-ga keniş oldu. Biz yanı çeşitler ve sağlam etmek çeşidini açtık. 3 yıl içinde müessenin semerligini 30%-ga arttırmağa planlaştırılaydı. Lakin pandemiya mında da öz denişmelerini kırsetti. Elbette biz büyük neticelerge erişmege istedik. Lakin 20. sene bu tek 3% oldu. Pandemiya sebebinden biz FCK leyhanın müddetini devam etmege rica ettik. Bu bakılacak. Netice yaxşı olur degen umutum var.
Кырымның Женеби тарафында ерлешкен бу муэсседе исе стевия өсүмлүгүнү ишлетелер. Ондан экстракт, сироп ve чай япалар. Бу өсүмлүк таби калориясы аз олган шекер дыныштырыcısыдыр. Чирек асыр давамында Кырым ширкети стевиядан эксклюзив махсулат истисал эте. На втором этаже у нас дегустация. Экинчи катта дегустация залы ve фито бар олачак, экскурсиялар. Биринчи катта исе ерлі истисалчыларның махсулаты ve хатыра бакшышлар сатылачак. Истисалчы янында 2 катлы саглам яшайыш тарзы меркези курула. Кырымда бу кеби меркез yok. Yerli истисалчыларның махсулатлары bir yerде. Мында тükkanlar, ticari нокталар, кавеханелер, бала мейданчыгы olacak. Yerli sakinleri için iş yarımadamızın musafirleri için ise gastronomik zев. Лейханын амелге keçirilivine kredit paralarının mikrofinansирования фонды айырды. Я взял вначале 1 кредит. Bir kreditten başladım. Soң ise faiz yüksek olmağanын аңладым. Onu arttırdım. Ekinci kredit kolayca resmileştirildi. 1-2 kunde МФЦ merkezinin yardımıyla paralar benim hesabıma düştü. Микрофинансирование фонды кечкен сене аман-аман 700 кредит берді. Бу умумен миллиард 350 бин рубле oldu. Оны 3 yıl içinde кайтармақ керек. Русияның иқтисади инкишаф везирі Максим Решетников Кырымны зиярет еткен вақыт Кырымға ve Ақиярға эксперимент olarak микрозаймларының көлеміні өзлері белгілемелеріне рұқсет бермекні теклиф етті. Мудет 5 yılға же девам еттіріле біле. А на 5 лет 5 yılga bu pek yaxşı. Şirket bir şey yapabile, tek borcunu vermek için çalışmay. Bu paralarını öz inkişafı için, işleri yürmesi için kullanabile. Taqdırının imtihanlarına ve düşmanlarının isteklerine bakmadan Kırım inkişafı hep devam ete. Memleketimizin ve Cumhuriyetimizin reberligi ise yarımadamızın geleceği parlak olması için elinden kelgenini yapa. Программамыздың esas kısmına keçemiz. Kırımda nakliyat ve mesken kommunal sahaları hakkında Cumhuriyet Vezirler Şurasının reis muavini Светлана Маслова тариф эте. Millet телеканалымыз için махсус интервью. Светлана Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. В Крыму уже по-настоящему весенняя погода. Конечно, не обходится и без перепадов. Когда будет завершен отопительный сезон? По общепризнанным правилам отопительный сезон ранее завершался, когда среднесуточная температура устанавливалась плюс 8 градусов и держалась на протяжении 5 дней. Сейчас эти требования законодательством не определяются, поэтому каждый орган местного самоуправления вправе определить тот день, когда этот период завершится. Конечно, мы все наблюдаем за погодными условиями. В прошлом году было продлено на 30 дней отопительный период ввиду коронавирусной инфекции, которая к нам пришла, и были введены ограничительные меры. В этом году мы ожидаем, что к концу марта при нормальных погодных условиях мы отопительный сезон завершим. Если подводить первые итоги, мы справились? Я считаю, что отопительный сезон прошел в штатном режиме. Безусловно, не обходилось без каких-то локальных аварийных ситуаций. Вообще все котельные, все дома, все объекты социальной сферы, они отапливались, температурные режимы контролировались, принимались оперативные меры, если что-то выходило из строя. Были ли какие-то проблемные города, села, микрорайоны? По проблемным городам необходимо отметить Щелкино. Это действительно несколько было таких аварийных ситуаций, которые связаны в первую очередь с изношенностью сетей. И проанализировав данную ситуацию, главой республики принято решение в межотопительный период на перекладку сетей в этом муниципальном образовании выделить средства из республиканского бюджета более 40 миллионов рублей для того, чтобы была совершена перекладка сетевого хозяйства для обеспечения устойчивого теплоснабжения. Ну, можно, наверное, отметить город Ялту. В первую очередь, наверное, по причине того, все знают, что Ялта переведена была именно в отопительный период, попала на график по водоснабжению, поэтому котельные переводились на воду подвозную, на воду из баков, что потребовало определенных внесения изменений в определенные технические регламенты. Ну и также, наверное, надо отметить вот эти ветхие сети, которые, к сожалению, предстоит еще долгий путь по их замене и приведению в надлежащее состояние. Как повлияла на работу нехватка воды? Какие из этого возникли дополнительные сложности? Как они решались?
Когда вводилось режимное обеспечение, в первую очередь по городу Симферополю, понятно было, что для тепловых сетей необходима постоянная подпитка. Были разработаны мероприятия, которые позволили надлежащим образом проводить отопительный период. Для именно Теплокоммунэнерго были пробурены специальные скважины, из которых подавалась именно для котельных вода. Там, где не было такой технической возможности, подпитка производилась именно в период подачи графиковой воды. И, конечно же, дополнительные емкости установлены на всех котельных ресурсоснабжающих организаций. Сейчас в Крыму идет активная реализация проектов в рамках ФЦП, нацпроектов и других программ в различных сферах. А в сфере ЖКХ какие основные проекты будут сейчас реализовываться? Сфера ЖКХ – это такая основная, которая требует на сегодняшний день очень пристального внимания с учетом вододефицита. Помимо федеральной программы ФЦП реализуются еще и региональные программы. За счет бюджета республики нам помогает Москва с выделением средств на решение проблем жилищно-коммунального хозяйства. Для устранения вододефицита разработан комплексный план для устойчивого обеспечения водоснабжением Крымского полуострова. И все мероприятия, которые там предусмотрены, они реализуются опережающими темпами. Это и водные объекты, наверное, вчера наблюдали, как открылся новый объект, это Бештерек-Зуевский водозабор, из которого дополнительно артезианская вода будет попадать в краны симферопольцев, что для нас очень важно. Сейчас это около 5000 кубических метров в сутки. После завершения всех работ к концу года мы надеемся, что мы оттуда получим 22 тысячи кубических метров в сутки. Также реализуется большая программа по сооружениям очистным. И по программе «Чистая вода» сейчас завершается проектирование КОСов, которые будут построены в Красноперекопске и в Патории для того, чтобы довести до норматива сточные воды. Программа достаточно обширная, есть водные выпуски, которые с прошлого года реализуются. И, конечно же, то, что связано с капремонтом домов, которые относятся тоже к сфере жилищно-коммунального хозяйства, это и фасады, это и кровли. Нам из федерального бюджета предстоит выполнить работу на 1 миллиард рублей для того, чтобы привести в надлежащее состояние, чтобы в зиму эти объекты вступили уже в полной готовность. Какие главные задачи в сфере ЖКХ стоят в 2021 году? Нам необходимо в полном объеме реализовать те мероприятия, которые предусмотрены комплексным планом по устойчивому водоснабжению, для того, чтобы реализовать задачу и снять с графика город Симферополь, приступить к реализации строительства станции опреснения в городе Ялте, для того, чтобы иметь постоянный запас воды в объеме 20 тысяч кубических метров. У нас важная задача по устранению потерь в сетях по городу Симферополя. И хочу обратиться ко всем жителям города, чтобы они отнеслись к пониманию. Сейчас начнутся глобальные работы по перекладке сетей. Это 14 больших участков. Все практически они будут проводиться открытым способом. Это значит, будут меняться схемы движения, автотранспорта, пешеходные потоки перераспределяться. Конечно же, где-то будут перебои с водоснабжением даже по графику. Но мы сразу просим всех с пониманием подойти к этой проблеме, потому что для нас ликвидация потерь в сетях – это очень важный вопрос, который позволит стабилизировать ситуацию с водой, в том числе и с подачей горячей воды. Светлана Борисовна, спасибо за интервью. Пожалуйста. Чохусылары üçün шақси мескен адешей, башқалары үшін бұбуттун омырлік арзудар. Ве она яқынлашмақ үшін онларчы ел кечебіле. Шымды девлет программалары ярдымынен имтиязлы категория гражданлары квартира ве евлеріні бедава алалар. Русия Крымда девлет ярдымы да яқынча олды. Крымстат идаресінің малюматына көре сонки 7 ел içinde Cumhuri муниципаль мүлкет фонды Крым сәкенлеріне 11 минден зияды мескен айырды. Тәфсилатлар біздің левхамызда.
Татьяна Носова ақықы евбикесі кыбы квартира içindeki экскурсияны ашханеден башлай. Өз мескені ақында қадын чоқ елар девамында арз етті. Бірінші күнлері қызым еле сабалық ашағанда тап көзешларым пейда олайды, ана дей қызым. Çok şükür біз өзіміз yaşayımız. Ve bu gözyaşlar için sebep var. Nosovlar çok vakit tibiciler için yatakhanede yaşadılar. Umumi aşkhane sanitar oda ama bu da çette tursun. Bina kazayı edi. Teler eski, isitüf yok edi. Divarlar eşilgen odalarda içinde yaşamağa imkan zornen tapılaydı. Ama bular hepsi endi geçmişte kaldı. Binanı nihayet kazayı dep tanıdılar. Tatyanaga ve yatakhanede yaşagan da 29 kurantaga kazayı meskenden köçürülü programması boyunca kvartiralar berildi. 30 kvadratов. 30 kvadrat ve ozumkı. O onaytlı ve temiz. Başına ne düşeceği hakkında düşünmeysin. Bir şey yanar ya da kopar dep kasevetlenmeysin. Vanna, aşkhane. Mesken problemalары қысқа вақытта чезілежегіне умут репатриантларға да берілді. Ахмеджетте bu çok квартиралы evni 90 құрантаға пайлаштырдылар. Bu Rusiyeli Қырымда эксплуатацияға тапшырылған бірінші бойлы ev oldu. Незире Измайлова қызнен çok yıllar kvartiralarını kiraga tutup yaşadı. Butun bu vakit kadın реабилитация edilgen kişilerinin kızı olarak mesken nevbetinde turdu. Открываем своим ключом эту квартиру. Kapını öz anahtarımla açam. Kırış odaga kirgende bu ne kadar büyük oda dep düşündüm. Son bir kapı korundu, başkası krem, ama da balaban odalarda, balkonda, baranda. Eki oda, vanna, hane ve aşkhane yer tamir edilgen. Незире Измайлова bu evde endi 5 yıldan beri yaşay ve hala da kuvançını saklap olamay. Вот эти вот уже цветочки. Çiçekler, yüzüm, güller öz özüme deyim. Allah'ım bu adamlar mında yaşaganından pek baktılılar. Zira Taymazova eki balasının komşu podyezdde yaşay. Mesken almak nevbetinde tap Ukrayna devrinden berli turdu. O vakit evler az, imtiyazlılar ise çok edi. Jedvelde birinciler sıralarında tura ediler ve oğlu sakat olganı sebebinden nevbet da teşcek geldi. Есть еще так называемая... Nevbetten tış da nevbet var. Anda ağır sakatlar koyula. Kerekli vesikalarını topladım. Bir yıl içinde mesele çözüldü. Endi Taymazovlar eki odalı kvartiranın sahipleri sayılalar. Bu onların birinci şahsi yuvasıdır. Büyük onaytlı eki balkonu var. En esası ise sıcak. Maksadlı programmalar amelge geçirülüvü çerçevesinde 2014-2020 seneler devrinde reabilitasiya etilgenlerden 623 korantaga ev berildi. Kırım Stat İdaresi bergen malumatga göre 2014 seneden beri Kırımda 11 binden ziyade mesken gражданларның şahsi mülkiyetine geçirildi. Fevzi Yakubov adına Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti'nin studentlerine de yaşamağa yer olacak. Ali Okuf yurt yanında yaşlar için polietnik medeniyet merkezi kurula. Bu yerde 725 yerlik yatakhane, sportif kompleks, kitapkhane, kışlık bahçe ve memori odalar olacak. Her şey hoca ve studentlerinin onaytlığı için. Leyha smeta vesikalar ekspertizada buluna. Mayısның soğuna kadar o andan çıkacak. Bundan son satıluvga bir ay ve işler yekünlenmesi için yanı dış hizmetçiden anlaşma imzalacağımız. Merkez yanındaki skverde Kırım'ın şerefli vatandaşı, Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti'nin birinci rektörü Fevzi Yakubov'a büst eklemege niyet var. Kompleks kurulması 2023 sene yeklenecek. Bu hafta içinde olup geçken en emniyetli vakalar böyle oldu. Daha tafsilatlı malumatını trkmillet.ru resmi saytımızda tapabilirsiniz. Efirde görüşkence sağlıkla kalınız.